Makefuin ni kalimado rakwawat-watek. Mangi sirado katuvangan no rakwa may bebnenga ranom amay ngaranso tiadidi. Dodang ranaam ilidano taudo kelasen. Kapakaranes ni Yesudo pamsanaam makasariso tau apodo kanyituan. Utau ranaam kuvutan no kalamsoyan ni Satan. Amyan wurido kanyituan. Abo makatayid do tawang. Tanavaod dano balangam jida vaod. Ta tunaravarava tao ivaod da siya. So ika buno tawa makavaod siya. Mangdiso arowo kalululus na do kanyituan. Akado takatakay. Akapangap na so vatoa irarana so katao-tao na. Macita na si Yesudo marai paam malalayoa mangya kapililitod na do tangay ni Yesu. Akalulus na. Maniringam ikungumugugadan niyaken. Mo Yesua anak no ni manukdon na tao do to. Kui pancido tao do towo kajimo pasing-sing tanjaken. Upancian na no nangam ni pancina ni Yesuwo kapakubot na ranano kalamsuyan ni Satan do katao-tao na. Maniring si Yesuam, sino ngaran mo? Maniringam, ungaran kuam si Malavong. Ta naman malavong. Tumapasya si di Yesu. Aman sino ka ginavurwawan sira dodang. No kanangam amyan do tokonso aruwa kois. Amay kuskus. Maniring wo aruwa kalamsuyan ni Satan. Amapasya si di Yesu am. Tumuranan no vuyayaman do aruwa koisang. Akangay naman kumuvot dira. Makaranam apyaen na sira ni Yesu. Amuriwo ni pakubot danado katao-tao na no tawang. Akangay da kumuvot do aruwa kois. Ala adwarivo o koisa ni kumsurdo alalasyas. Akangay da memasdo rakwa may bebnengaranom. Akamiminda mawakwak. Minatong surranao tumitaso ko isa tao. Kangida na do ili. Amay limuang no akman sa nga vare. Mamiring dano aruwa tawam may pakukubot sira tumitaso vareyang. Makaranas sira di Yesuam, macita dawo ni kuvutan no aruwa kalamsuyan ni Satan. Aamlis na dodang, aapia ranaso Ayub, amakunong ranado nakenakem na. Amwuriwo ni karaut daso uno neda turana nyagay. Tatiyara ko uyuyat ni Yesu. Uni makacita so ni kuvutan na tawa kano ni kumsura ko isam. Ununungan daranado aruwa tawo panpandan na. Amuriwo ni pancian darana ni Yesua kumarudodang. Rumagpit do varangi si Yesuam. Mangay mapasya si di Yesuwo ni kuvutan atawa mancino kaperanasya. Dinamya ni Yesu maniring diam ang iranado vainyo. Akapansimunya do ripo-ripos nyoso na minavari jimoni yamatadoto. Aya marilo nimo. Mangiranao tauriam ipilimuang naranawo ngaran ni Yesudo ngarananda
may kasangar na ili. Do kanyim burwo naranaso kalamsuyan ni Satan do kataw-taw na. Umakamiring siya aruwa tawam isavasavak da o akman siya nga bari ni Yesu. So makay si Yesu do varangayam mangido katuvangan no rakuwa may bebnengaranom. Makaranasam may luvo-luvot wo aruwa tao do tangayin na. Amyendo dang so asaka may matmat ngeno pininoriana may ngaran so yalo. Ani machi ravordo aruwa tao. Macita na si Yesuam mangay may lilitod do tangayin na ni Yesu. Mapasya sidya. Maniringam yatay makdeng wo inging nano anak kuwa mavakas. Mangi mo pa para pongan wo lima mo dya. Kiwakwak mo dya kapyanarana. Makaranam matsira si Yesu dya mangay. Aro tawa may sili-sili na matsira dya. Amyendo dang so asaka mavakasa makadwa so itsarwa so awawan. Ato makaliliw so kataw-taw na gumtsinurala. Ni paso-so na wo kangangay na do pangavabawan. Dinaapyan no ingyingnan na. Ta ipay-pay paraot na. Mamiring na wo bari ni Yesuam uriwo ni patsislin na do aruwa tao. Akangay na do likod ni Yesu. Aminando talilina. Una kenakam naam, no si pinanan ko ayub naam, jato dapyara nawo kataw-taw kuwa. Makaranam, minato dapyara nawo kataw-taw na do pakaliliwan na siya. Tunaranaten ni Yesu wo uyuyat makubot do kataw-taw na. Amuriwo ni paulian naso matanado aruwa tao. Maniringam, sino yaminando ayub kuwang. Maniring sirawo machinanaw jam, mo panangangayan niya. Mudya si tao aruwa tawa may sili-sili na mangidi mo, mukapanagas no niminandi mo, amuriwo ni chitan na so siri-siri na. Chitan na so tawa ni minandya. Katenengan naranano mavakaso kapya naranano kataw-taw na. Turana rikrika manyagay. Amuriwo ni pililitod na do tangayin ni Yesu. Amansino kanyiminan nadya. Maniring dya si Yesuam, mga nako, kamanoyo nga yamigan-ganyaken, makapiya kaso unoned mangirana, tayarana apya wo ingyingnen mo. Di pavitos wo tsiring ni Yesuam, mayutaw apodo bari ni yalo. Maniring sira di yaluam, di mo naman tiyan si Yesu, ta yarana ni mawakwak wo anak mo. Dinangaridan ni Yesu wo tsiringda. Maniring rana si Yesu do may matmat ngeno pininorianam. Di kanyari, ingan mo yaken. Makaranam paluluan na si Peter, akani yake, akano tenani yake, amingaran so Yohani, amangay. Dinamya ni Yesu tarkatawa maciradya. Makaran cirado varino may matmat ngeno pininorianam, macitana sirawo aruwa tawa may kabakabayo umlavidya. Sumdep si Yesuam maniring diraham,
di kamulavi. Tayamit ke, ni makungukwan nyo, mamiring dawo ciring ni Yesuam, no mangiwo kaming da, mangiwo kapiwuyawuyada. Makaranam, pubotan na sira ni Yesu aro wataw. Wo inyapon na kano tatloa machinanaw jawo amyando saad na. Makaranam awapen nawo limano kanakan. Manyiring jam tadi takumi upipi pangayan na nunangam kui panci mua may bangon mga nako. Makaranam may bangon ranawo kanakan akalam na rana. No kanunangam adwawo ikasikaruan nano kakawakawan nano kanakanang. So nyipirok kabandano variyang no inyapon na. Manyiring jira si Yesuam, dinyo may vayando tawo akman siya nga vare. Kapansinara na niraa mantanya so kanan na.